As from Monday. You know we are live as on YouTube boy go. As from Monday I have something good for you. Imeaselio utakoma tenga njuma tena kuandalia. Najua mimi wanajali maslahi yenu. I always care about you. Kwa sababu nawapenda nanyi pia mnatusupport sababu si Global Radio, mnaenda huko mna like, mna subscribe kwa link yetu Facebook, WhatsApp, link yetu ya YouTube pale abagu si Global Radio. You go there okora ikigato nyaka patoko sanga asenchira engabune yo mwanchu muri nabo igo mwanchu motele bone ndo okora genda sensemo ya YouTube. I'm live there. AGR News, I'm live there. I'm live there. Yogenda galia asensemo ya YouTube. On Friday tikango turago soria. Tikango turago soria. Tikale turago kwana. Tikale turago kwanango. Bono mnyoka sensemo ya YouTube by the way. Genda sensemo ya YouTube. We are live. Not live ugali sa aye binte biretene ni. We are live ugali binte biretene ni. Gendo share the link. Share where you can. Share. Tukwanda manganara iga. Manyite manganara ro tuwendo tura kwanira tikambe bekere link ya sensemo ya live. Hande muata makai muagenda gochia. Kai muagenda gochia. Link nera bwa sensemo ya Facebook live. Link nera bwa bekere gabo. Engane ranta ite turago soria turaigwana ngonga nchera kieye turakora mangananga bunaya. Gekogera abeire bono yaberengane naro. Muntu moko gosana no mo suitatio simu ari gukwana mwaigwana nduntu amanyete mwama kogenda sa Facebook mwagenda Twitter na raito chiko kwana tali ane mange na raito chiko gosoria ari tuko lia lero umwancho murgeli na boigo umwancho mo tegereli bwabagusi Global Radio hadhari za mitandao ya kijamii katika mahusiano. Tumatinga ngwekira YouTube kindly ndigira comment yaro enda turakwana kidogo iga turasema ningo kidogo. Ndio turasema ni kidogo. Mwekira sensemo ya YouTube kiriga beka comment za munda ndaro kwanza comment ibere stoma cha kukwana. Comment ya ndiganda beka ndiganda alikanga na habekira comment ya naga kwentangani. Ya wekira YouTube. By the way mangana ro ndai turakwana. Mangana ro ndai turakwana. Ntunabagusi ntunabana abamo ntunabantu twanchaine tigango turakwana. Ngonyorore nga nje na Eliza Kwamos, nje na Mpenda Binono, nje na Jeremiah Orina Untiri, nje na Nancy Monyenche, ntutskaine na hende ntubwate gasike tokora sasam. Nche nari siyo yugi konyoranga ntuanchaine gose ntubwate usiano gete yaito no tadi rasma ya mapenzi no ntubwate usiano yaito ngoradore gasi asekete iga sasam. Konyoranga tuagosanire chinkwana abantu ngo gosana bare abantu ngo cyane bayitana chinkwana muko igwana lyo ka by the way naimuka nagenda Facebook nalika naimuka nagenda Twitter nalika naimuka nagenda Instagram nalika is that helpful to me nakie nalika kali Facebook nakie is it nakie gocha nakie rankonye. Wiki by the way wiki ya sensemo mutandao mwalira mangana mange sana. Wiki ya sensemo mutandao mwalira mangana mange sana. Ndikayo ngora roki mwalira mangana mange sana asensemo mutandao. Abantu kanyo kalakanga mwaroche mangana professor muna yabetenga kigete na chimutai mwanyaroche mwalira mangana manganga bunaje so mutandao sana mangana bunayo yako baso mutandao sana. Nkiye kiko ero mundo genda so mutandao uchubeke bintu benga bunebi mutahawe karansanse babere batatu mukwane mutahawe karansanse batatu musange mukwane nkiye kikego chakia bageta nkiye kimutakwane nkiye kimutai karansanse mukwana mugwanane. What is it ya mutai karansanse mukwana mugwana na inde umutandao na kiura hakonya oranyonya evidence dimanyeti
onyaje ontegera tondigera tiko manyete ngakira na bekira mangana ito mutandao twaitanda na Edam Cute twaitanda na Edwin Ratemo twaitanda na Worto Soromo Kaya na bekira mutandao. How is it helpful? Mutandao nkoti mutandao ntimuna manyete okugendera kubaitani kabisa ayena kiyo manyete igoro yo mutandao asa mangana ngabuna ayo mangana yenyomo mangana ye company ngabara nkora example tikandwe example ngokoranda bagusigilo bo radio njire no mwana babagetutu nkora linda na hasokere korumaka kende bambutire gasi okoboko butunkoraro rokorokwo ko butunkoraro kero kende bambutire gasi koroba gusigilo bo radio na hasokire naki kainguru zigatsi nguru chinguru anjo jago postinga bura yani naki umutandao ko chokonya onya timanye timadanya nganje ine magiga amnota abwe onya kingene ne magiga timanyeti muntebi ingorero kwananga munainje ahendo chege gedira kimma kwaikira Judi kwamboko waikira Dorothy nyama waikira Edina kimma waikire gaiga ndebi ngona kyo mutandao ogochokonya abantu twaitanda na Edina kimma njeni Edina kimuma twaitanda na chinkwana iga ngendo mutandao Facebook ndike nga Edina kimma bura mangana ndika ntoko kwana kisiri bononya beke Facebook. How can I benefit from there? Tima dinga how can I benefit from there? How can I benefit from there? How can I benefit from there? Kwananga mwanachotera sena namba 0753241889 0753241888 Tumasemo igule nkwana nankingo kwanira actually dogo kwana iga banyoro ringa abantu kerokende abantu kerokende Fidel ndubwate byasare tokora naye ndubwate byasare tokora na babo Dorothy nyama iga ndubwate byasare tokora no yonda iga kerokende gosema na ru exambekia nchiri ngoranda bagusiglo bo radio kerokende mambie nembo okay iga nyora na atanyora liru benga Fidel mono egasia ya tenenire nchiraki kainguru chinguru choko gende mitandao kubeka mwananga mnayi birengeri byo kero kainguru kweli asmabiriani gontegerete omugusi Global Radio na abagusi no mugusi tabauti gakinero nchemono nkojeruka abagusi Global Radio mbuya mona sega siengia tokwanyarane toserio butaka gusi yitu yari kunyarikana gaki Timotiga momente mbuya mono sana. Okay, abantu baminto iga ngontegerete abagusi Global Radio nchutwensiga iga turageramo chingeni no chire chinsaga omotere linagu byonse asobwamo ndoruara ndobwena kero kyombura twaruara kero kyomuna kera twensi tutochamo gaiga ase abagusi bono tiango turakwana ndebingo bono achira muna ndebinga na kyomutandao gochokoya kero kendera nchirende na njenche post yoro tokokosana na Mcute tokokosana babo nyakundi njembeke Facebook lende mwana ndebya how is it helpful na kiego konya Cecilia Ogega ndebi ngagere simi 0753241889 ndebi balmundi gerede ndebi rati katara kwana mangana mwalore wiki na mange sana example let me show you an stiati nyamko bawor example mwalore mangana mange sana ngaye kwangeta abana babere wachakira wonjoka umutandao twaigwa naje igana wachakira wonjoka ubwate deni yane na chiro umutandao galia nakobekira roro naki ekonyarekana gose nchiraki mutandao gocho tokonya asa mangaranga bunayo nchiraki mutandao gocho tokonya asa mangaranga bunayo 0753241889 0753241889 ina namba ya nesimi sanganga munainche asansemo ya WhatsApp ngakire simi wetera ase namba 0716 sanganga munainche ngakira ngesi myabo tunyako batoko kosoria nayo go masindo jago chana fucha abakangumedinga nesegira chaba sanganga munainche 0753241889 0753241889 sema nami mtandao inasaidiaje labda tumekosana na wewe
tulikuwa wapenzi, tulikuwa tunapendana, lakini maneno huwa watu wanakosana. Tumekosana na wewe. Alafu naamka moja kwa moja unaenda kwa Facebook, unaenda kwa Twitter, unaenda kwa Instagram, unaandika kwamba mimi yale maneno, yale mambo ambayo tulikuwa tunafanya kisiri mimi na wewe. Yale mambo ambayo tulikuwa tunafanya kisiri kati yangu na wewe. Unayaanika wazi. Unajusa ulimwengu mzima yale ambayo tulikuwa tunayafanya. Unapata umuhimu gani? Kuna uzuri upi katika mitandao ya kijamii? Sema nami. Athari za mitandao ya kijamii katika mahusiano. Tusemezane tu. Ni kusemezana tu. Tulikuwa wapenzi, tulikuwa tunapendana, kuna mambo tulikuwa tunafanya biashara pamoja, kuna jambo tulikuwa tunasaidiana kwa pamoja, labda ni biashara tulikuwa tunafanya kwa pamoja, lakini tumezozana, mzozo umetokea, mambo yameenda mrama. How is it beneficial? How is it benefit iko wapi pale ambapo mimi wenye tumekosana na wewe naenda katika mitandao ya kijamii na anika yale mambo ambayo tulikuwa tunayafanya kwa pamoja? Labda mimi sijui onyatima nyetinga okaniramu amanyaga kara orofide ntamanyeti ntebingo sensemo ya YouTube ngora chakira YouTube pa kutunyarwetera ba kusigilo bado AGR na boko like subscribe na boko tigera comment yao gabo YouTube yako teba iga edina kuma gata ni kashetani fulani kana ingia mtu Doro mnyama anasema hivi tika kompyuta yesko changa na linda aligeluja anasema hivi, shika vitu zako usianze kuniletea shida hapa. No mwana masi wanyaotenga nkango. Shika vitu zako my friend. Dorothy Nyama anasema hivi. Nikashetani fulani kanaingia mtu sikupenda. Nikashetani fulani tu kanaingia mtu sikupenda kwako. Asante sana. Dorothy, mimi nataka mniambie Dorothy, sasa benefit kimoko nyora. Yaani kwa sababu na Facebook kirwa post ni faida gani unayoipata? Faida nero rogo stay yak my question. Faida nero rogo stay yo 0753241889 enere namba yetu studio onyolenga naboko nyora sisema ya WhatsApp kwetera 0716059823 na wewe go rebirangele byao. Dorof asante sana tangana ka setani kitaka sinikago chakacha abana sema ya YouTube punde. Remember I'm right for some YouTube on the live. Akoro kuna Dorof Nyamata abana nabo na bonkarocha maneno yameharibika sana. By the way, this time wasanza mwe mtandao maneno yameharibika. Elidikoru eliliacha. Chimesa singa nda ko retrieve gaiga nyara ka bakingo chigel ndranga sisi aduna ayachangia karo ibirangeli byao my friend karo ibirangeli byao ngikego cha kiaba yanda bwate simira ka kwanza ngunga na kiaba ko tayabro bo ibirangeli byabo aba ku Siglo Radio. Hello, yes Fidel. Nakienda mbuyande ngoyo Cecilia. Yes, Cecilia. Cecilia ogega na kimami Dewuya Fideli ntenda tayari abantu baminteyo Woti expose monte karamu alenda bra banda kuma to expose kimbalengo umontonye mwatwale tamangane ngatumwatwale teno nono mengo kadalenga obo bisweno bo bisi wana kero wati kutanga sarongi kwanyora ikamoto tonda inga zira otonda inga buyamboye kero expose Facebook wali osuju buyamboyo buyamboye monda kanyora njema itaka faida ngaro roko monda ka no kanyora dinari wana kuya ntamawa iko buyamboye ande mboye no kanyora dinari kuya nikana ande wana tarani mono. Asante sana. Asante sana ya kuna Cecilia ogega atere nga coding tu according unamanyete uyambo ligo chabwabor abakoranga ubuyambo ka karoro because the way things are going instead of the big open this time round there must be something good.
There must be something good. Oika akabujagete kaka kararoro akuncho mwana abagitunda manyeti ntakete monte ebye. 0753241889 asifuri 753241889. Sensemo ya YouTube, by the way, we are live. There are members day. Hapana makasiriko, hapana mtu kukasirikia mtu mwingine, hapana mtu kuchekea mtu mwingine. Leo tuko hapa tunataka kuongea moja kwa moja, torolenga ntonyole suluhisho. Asante sana. Asante sana ya YouTube yangu ngana shetani kitu kao chakaswa. Edi na kimako tebaiga. Abantu n'abatumbavu. Wanafikiria mtandao ndio solution. Unajua unaanika mtu kwa siku 2 ama 3 tu na inaisha. But wewe bado uko na hasira. So tufikirie kabla ya kufanya mambo. By the way, mnyete nabokunganika. Tukunganika miaka 5? No. Tukunganika miaka 2? No. Tukunganika miaka 10? No. Unanianika tu siku 2 3. Ayo yaishe. Na ukumbuke kama ulinianika, kama ulikuwa unataka usaidizi kutoka kwangu, I'm very much sure you may not get. Utapata. So, I'm asking, labda kuna kakitu, kuna kauzuri, kuna kafaida mtu anapata pale ambapo anaanika mwenzake katika mitandao ya kijamii. Kuna faida ama amna? Kuna faida mtu anapata ama hamna? Sema nami kupitia kwa nambari 0753241889 0753241889 kwa nangamu na nchi. Faida ngararoro. Dorof nyamaga tebaiga abna sensemo ya YouTube ndenge mnyokana sensemo ya Facebook ayitige link na obekera sensemo ya YouTube na boso sensemo ya YouTube tukwa na senjero ye masemo. Dorof ya tebaiga I don't know this disease. I don't know where this disease came from. Gaki abana ba minto tigato tige gosaderani SCV. Judi kwa mboka tebaiga mimi najua hata tukikosana aje siwezi toa mambo yenye tulikuwa tunaongea ama kufanya kwa watu, mambo yetu itabaki kuwa pale. Asante sana. Edina Kimauta, by the way, this world is not our home. Let's have respect to each other. You know my question, bado mnaendelea kuwepa swali langu. Swali langu ni je, kuna faida? Kwa sababu unanyonga faida nero ronje timanyeti because wiki ekuru actually ochakolika Facebook koru Monday up to Friday lero watu wameanikana tangu tuanze hii mwezi hii Ramadhani hii watu wameanikana. Labda kuna kafaida kuna faida nkaka karoaga sini nintamanyeti nakunda ketemonte ebye nanje manya nanje ni nganika nanje ni mbanika manya faida kararo my friend we kananje ndabanika ntebingo nga faida kyo kararo nanje ni ndabanika igalende tonyoraga buhaita. Asante sana. Akoro kuna Judy hata yabna sio poa kuanika mtu. Asante sana. Dorothy Mata yabna fast to my girls. Toire ngora gaki abana ba minto bale girls toire ngora ndio tunapenda kuanikana. Gaki nothing good will say but ni kuharibiana jina tu. Asante sana. Hakuna faida ni kujiharibia tu. No benefit at all. Gaki no bochi. Usi this month ilikuwa yenu. Tulianza na bride tumefika kwa kuanikana. Tulianza na bride tumefika na kuanikana. Mbobe neba birecha kago soa gati ya ito. Ate actually no benefit at all. Asante sana. Ndetukula lile sensemo ya Facebook ndore chi comment chaino chiraroro enguna kia bago teba. Doro finyamata yabona mbobe nonye nonya bireche kagosoa gati. Terwa le sensemo ya YouTube. Link na bekira gabo asensemo ya YouTube link ino na bekira gabo nyoka sensemo ya YouTube tosanga senchera yeyemo ase eyemo na bekira link gabo ko kuna doro temata na Elisa kwa msao tebaiga nkumetie nga ninki kigenderete alisiyuga hata yabna kogosa neyu ne kawaita lakini gaki bekum maskingo chole nitukura iguna ki
what is the benefit mbiya kiyo buga karoro ekero muntu akuhanika sensemo ya Facebook muntu akuhanika sensemo ya Twitter Instagram ane mwagosanire muntu beka mangana ariko nyuma kugamba ibintu biriko nyuma okora kimure babere ibintu bitoko nyuma okora se company yayiga muntu ado beka teneni. How is it of benefit? Veni kwambuka akatabayiga korwa chinsamo cha Kenya Marine Fisheries dora som jadara tura som jadara timesi soma chiko kwanira mchadara. And my question is there any benefit obuyabonde bwensi mboraro? That is my question. Actually sande sana ngochane ndoro mungina Sabrina ngochane ngorendo chumunda ndo yaganga sande sana, that is my mama, sande sana. Edina mkiti alatabayiga gake videlis hiyo kitu kiliniuvi sana. Yaani gusia ito hakuna vitu wanaweza fanya na wafurahie ikiendelea. Edina mkiti, my question is kuna buaita, kuna faida tukianikana, kuna buaita, kuna faida? That is my question. I'm asking, tukianikana kuna faida buaita mboraro? That's my question, Elder Mkiuta. Hata hamna upusi tena, upusi wa hali ya juu. Hii inaonyesha vile mtu akona wivu kwa maendeleo. Please ucheze wimbo wa Rose Muhando Facebook. Ninayebete otaru kungo beka anda Facebook Twitter Facebook Twitter na kwasa na tata otaru gete waita mraro na kemako tabaga hakuna faida hata kukosa heshima na maarifa. Asante sana. Alice Oyugi atabana resend the link nene gabo link nena bekire nsabo genda sensemo ya YouTube tukwanira roto ya kwanire ndigera comment ya ro nabongo isoma sembe asenchire ngamne kindly share to those people balibanya ku post Facebook mwagosanire naroje post yendo senigo naroje bonande yende ngao nanda wa baka bono mundu lako ligina amonyo walire baka mundu lako ligina amonyo walire susikere walire ma white na ko ligi susi twale ko ligia ndero to amonyola susi na kanyorire. I've been looking for you na ko ligi chinsa mchezo cyo mutandao na njengo post ko sobono na ko litari njena ko ligi ngo post na ko ligia na ko ligia nande tukunga kwa korra mangana kete buya, that's well and good. Ebona na ko ligia no chana kanyorire sikere ba ko te baiga mtandao not solution. Mwenye nani kandio mjinga tena saidi. What kila kitu kuna sheria. By the way, asante sana Madam Susi. Alizojuja akoteba ya. I restarted my phone. Tikambo bekele link yuga abo ngonye beka roba ku mboyo ebwati nsabwa na konyo link ya gabo ya YouTube tunyaka batoko sanga senchira ye masa yemu. Ekiri okwani ko muntu YouTube. For example, kwa tori biashara na Susi kiriboli ruma white. Kwa tora mangana mangenera kisiri mangana ito kornera alisamanyeti onita yomanyete intura Susi tuwe kantu babere bono yaikire nga tuhaitani nche na Susi because yo goitana kora kunkora haroro nkai kero munda ko imuko endo beka Facebook, munda ko imuko endo beka Twitter, munda ko imuko endo beka Instagram. Mfaida kyako nyora Susi toranda ichibu mfaida kyo munda ko nyora because yo tanga no suru mfaida kyo munda ko chonyora. Example, edina kimana bwate deni yane tuasabanire twaika ndia segete bono na harde ngari kali edina kimana itari konga na genda sensemo ya YouTube o Facebook na be koronga edina kimma abwate deni yane edina kimani gare iga twakorere bigane iga mangala ko ntokora na 20 kwenda kwanya be kororo. How is that of benefit? Mbuya kibora haroro na bunde monte ebi. My question is ubuyambora haroro kosono bebora haroro omboto murudi akotebaiga umeingia ndani kama kawaida. Eduraso mjadala my friend. Akor kuna Alice Oyugi akotebaiga ujinga inatokea wapi tena? Njengu babodi one turange neli na rokumbodi riswali na njengu bodi riswali. Edina kemuma ubu yamburaro gose mboyo. That's my question. Hakuna faida ni ujinga tu. Dolphin nyaboka tena hakuna faida. Boslina akalora asante sana umwane kibiriti yakotebaya well tuned. We are talking about mjadara nde tomurwe birangali byaino
Uyamburaroro sikirwa kirwali maita otebaiga. Fidel, hakuna faida. Ni jina tu wanania mtu ni jina tu mtu analipia tu mtu. Anyway, naomba wimbo tinkwe babai mwanike. Tero kungo chakole nyoka sensemo ya YouTube na oto kwa na bujia YouTube ro to kusanga buya. Link na wekere gawo enda sensemo ya YouTube tunya ko to ko soli aroro buya na ko rasa ntira ye ma seyemo. Link na wekere gawo. Buya kibora aroro. Edina ko tebaiga. Asante sana. Edina kumao tamna kwanza wasijana wa Gulf tuaje mambo mingi tiga gotuma bosa. Edina buhaita iko ama hakuna buhaita? Janet Morako tebaiga. Huo ni ujinga. Hakuna faida ya kuanika mtu. Demnyoka sensemo ya YouTube ndoranga mrabia baso iraroro. Meja Evan somuka tamna mbondo na soira ibona soira iga uyara so mjadara tena mnyoka nga sensemo ya YouTube. Sensemo ya YouTube mangana aro na makong. Dorof anasema hivi, Fidel, nimeenda hivi Getogo, I'm coming back. Asante sana, ombato marudia kwa tabaka. Lakini, amangana yoko rama ase umutandao toire ngora. Tujue venye tunafanya mambo. Evo haitambororo, njamu asking, ni swali elimo. Ubu haitambororo. Sensemo ya YouTube, unde chimesi ngoligerelia. Posting is not a solution at the end of the day. Unabaki being hurted in your heart na hakuna faida hata. Yani mtengo faida te actually, you know, there's something I want to know. You want to tell me a faida te yo ikirengo genda sensemo ya YouTube, Facebook, Twitter na to haitande na numuntu nage nali karo. You want to tell me a faida te yo, you know, there's something I want to know. Because the way I'm seeing abantu bagenda kuandika na YouTube, Facebook, chinsa mchocho mtandao ni kama kuna faida. So that's why I'm asking. You mean hakuna faida yoyote? Na hakuna faida yoyote? I don't think. There must be kutakuwa na faida fulani. Dorof viongozi wa chana mchezo. We don't mention you here, but we know you is Otapia. Tunawajua ni vile tumenyamazia tu. Alice kwambuka gotabaiga. Na somere message yae imbobe neba birecha kago so agati. Birecha sometimes ya tutike kubekera birecha mangana by the way. Sometimes ya tutike kubekera birecha mangana. Ngai birecha ruera, ngai birecha go soera gati asa mangana to mangana ito. Where is birecha coming from? Where is birecha coming from? Watira Facebook wa post birecha ngai ya rure ga my friend. Elisa kwa moza gotabaiga. Ga kimbobe sana. Kwane kero muntu ata ingawa mmekosana. Mbuya murangeranie mukwanirane, ndio maana sisi wa Kisii hatuendelei kimaendeleo. Elda Mkute anasema hivi, kuanika mtu ni ujinga, hakuna faida. Otherwise mwenye anaanika mwingine ndio mjinga. Yani yule ambaye anaanika mtu mwingine ndiye mjinga. Sensemo ya YouTube hapa Kusili Global Radio. Link na bana wekere gabo tumyoka sensemo ya YouTube, like, subscribe na boy ntigere ujumbe yao aroro. Ntigere ujumbe yao aroro. Sija kwa to kwa na sentira ya masemo. Evan somoka gotebaiga. Meja Evan somoka gotebaiga kanye message Evan somoka yaga enda gocha. Kuna faida anika mimi nita Ewa niziamakata kama kuna faida ni muanike atajianua tu mwenyewe. Leo watu mumeniweza. Watu mumeniweza. Gaki bwaita mboyo biteli sikaki nko igore bwaita mboyo nayo umanye nayo monyene ukwehorokia ekiore. By the way, manyete what I know, ekiro kwani komondo Facebook, ekiro kwani komondo Instagram, Twitter, egento manyete ngelinga no nganika, you cannot anika me for 2 years. That one I know. That one I'm very much aware. Uwezi ni anika for 2 years, utanianika siku 2
siku 3 yaishe. Lakini bado kama ulikuwa umenianika, ukumbuke kwamba kama ulikuwa unataka nikusaidie mahali fulani, hiyo faida yako, huo usaidizi wako utangoja. You'll wait. So bono wani komo tu dei sama ngana yuaere ayo ma ten kwa muani get you have something no what thing no ten koro imenga I did something wrong asen chilenga mnejo nyo waita bororon tabi ngugo chamega 0753241889 notice ano beri sano sto brinya mo sano sto kiana jide kam by the way meronga na chuk ani merongo ebere chuk na chimbwa ta gaiga obo beso sinini abantu mwachakire kwanikana ngo beso sinini abantu wachakire kwanikana Facebook yakoro kwenda mukiuta sande sana sikiri bali mwa ita otebaiga sikiri bali mwa wait asante sana kindly tafuta mimi sasa kiriboliru mwa tafuta mimi kwa sababu mimi nimekutafuta nimekukosa ikaona tafuta mimi kuna mambo ambayo tunafaa kuzuluhisha tafuta mimi you know what I mean senchire ngamne yo mwancho molina boyo mwancho motegerere ndo chenga jideka niko chikumyoke meronge neya mocha butokere igoro yechinsa isano ne mocha bono mubaso ndo chenga sensemo ya YouTube chimesime sinchira ika ndamnyoka sensemo ya YouTube kindly genda ro like subscribe I like ikero subscribe kwa while nonga wa subscriber even so okay I'm waiting ya sensemo ya YouTube link nanye kagabu ndio tena akumbuka tutasahau alaka haraka asante ngamne yo mwancho mulina boyo mwancho motegerere bwaba gusi Global Radio sensemo ya YouTube ndo chenga chimesime sinchira ika kaibonoga natikira kusoma chimesmes hakuna faida. Asante sana. Hakuna faida, hiyo ni upusi tu watu wako nayo. Mambo yenu ya siri acha ipaki kuwa siri. Asante sana. Uya kuna Judy Kwamboka, yani na arosire na mutandao pi mutige obosensi wokuanekana asensemo ya Facebook mwana uminto mwana baba getutu hakuna faida. Anya mwagosanire ongea muelewane. Uya kuna Edna Kemma Alice Kwamboka kotabaiga ni likes tu utapata ulipwe na YouTube, but your reputation is already spoiled. Abakungu na abaya kulende nemenu ya basaliri tari bakungu boko bakwanika basacha mbararoro abasacha nturaroro tunajua kuanika monto, tunajua kuanika banto, so don't blame women basacha tuko my friend. Ombato muria kotabaiga mtu anataka aone how many likes, shares and comments atasiona kwa page yake. Hiyo ndio faida. So ni kama hiyo ndio faida, ndio nimeanza kuona kakitu. Ni kama likes na shares ndio faida na comments. I don't know. Kuanika mtu ni ujenga tu. Unajifua mwenyewe. Asante sana. Ndio cheki yako unajudi kwamba kati una na ukianika mtu utakosa hata marafiki. Asante sana. Burale Rufa tena watching 0753241889 nesi mininga ndoko chamaiga ninga ndesi migo chamaiga monte bina ki is there any benefits ina bike sambeki ya aba ku Global Radio amuya working asaba ku Global Radio na honde maiga me ku Global Radio kero kende twa na harulema either in good way or in bad way, either asobya gosa asobo bena harura ku Global Radio. Ngenda sansemo ya Facebook ntebenga aba ku Global Radio mbosa aba ku Global Radio biasara mbiye ba ko aba ku Global Radio bono aba ku Global Radio umwana onkare na muna uyu Jeremiah urina undiri ari na muna uyu masi ari na muna yi. How is that of benefit? Mbuya kiboraro when you do something like that, mbuya kibogo chabuacha kisambo kedeke yao ni the people kwa sani mbwato mwanchione ni mbwato mwanchione
nimbwate omwanchione egisambo ntebe nimbwate Elda Mukiuti aiga twakwanire twagosanire terms and conditions cia bachanire ngenda Facebook ndenga Elda Mukiuti ari na muna uyu amangana ari twakorene chibija chiri twagatumanire ne twagatumaneire chibija ndiro ngo bagatumera chibija chiri twagatumaneire nere ngenda ari sensemo ya Facebook njibeka haro kana siba majara Mago jango statement my friend kana siba majara I'm coming nsiba mazikidogo ntogo isaransa kuligereria gukunererwa ase ogoseria obutaka bono kirali tukorie iki imeya abagusi Global Radio nigo tugosanga amono mwana wabagetutu Videlis Omingo Mochoge guchakira chinsa inye chia mambia gwikira chinsa isano na isatu chia mubaso asomoroberio oseria obutaka aiga no abasaye bakoegwa emiremo ogwakanwa wechisira amona engana emwamu astubwate round ya ntangane ya kabiri ya gaturabo round ya kane atwanya ko batogosanga twakana madeni twana na chigasi cha sabasaye nabo twakana libero bato elanchengia imeya abagusi Global Radio ekeumbu kyomogusi. Yes, I'm we again, Machina kora siba geto. Machina jinin kora kwana wakam matangera muno. Na ko ba example kya benenga. Kero kendo konyoranga nje Elda Mukiuti ndubwata ka ndubwata bimangana geteigo. Bone ke twete ndagenda Facebook, nagenda Twitter, nagenda ndo sibatinga ubwaita mbraro HRFMelo. Era siglo borega. Nene rasu su family. Aye baba. Erono. Aye baba. Mbuyole. Bia. Abantu mbuyabale. Bia. Nimejaribu kukolia lakini umenibora. Bono baita mboraro robono. For example ntira susindo bwade biasara gete. Twaita ni rokobo weta nankoronga da Facebook mbike message ntambe ngote bana kisusiale ngote na kebinto bire. Is there any benefit? Kuna faida yenye anapata filima tu vitu vingine mtu watu wanaongea Facebook. Lakini mwenye amepost ni like tu anaona tu. Hakuna faida yenye anapata. Hii faida erone like na share. Nechi comment. Na vile igona matusi. Bano mbono na manyire bono na inche. Timatina mbono na manyire. Asante. 0753241889 0753241889 asensemo ya WhatsApp nabako nyarabo yogwetera se namba yesimi 0716059823 0716059823 asensemo ya WhatsApp 0716059823 kuhana ngamo na inche kirwa kwande na mata mwa kwanire igo narinko unga wero ndebire gweri sasa mwa Facebook message njira iga ndangi ngankora chimnyokire kidogo kwa bana nyinge akuru kuna meja Elda Mukiuti akoteba iga wish ningepata njia ya kupiga simu nikueleze vile na feel yani oboliri mbore abantu bagokora batabwati maguru abo wake simigotera se namba 0753241889 yani 0753241889 na by the way ba as from Monday abagusi Global Radio we have something good for you story yako maybe manganaro waitira sobo mabwao waitira ubujagita sobo mabwao waitira ma challenges kita sobo mabwao you feel like people abantu gosebi yani abantu bali ase abantu mbugante ko igwa mangana algo waitire either mangana ona bako ba ayenge nchoko cha sori yogotekerera story ya una vera story yogo chenchu bugmabo montonde story ya una vera story yogo dhadarisho bugmabo montonde asencherenga mneyo inaitwa kama story yako story yangu Astro Monday we love that Jen manager kote baiga kuna faida kwao kwa wale wanaandika lakini ninawaonya hiyo ni utoto
na watch kutoka Mosocho. Jene ati akotinza mo cha Mosocho bwaitambura arora sori bakurika 0753241889 sensemo ya WhatsApp 0716059823 idega mbwate ne chinsinini ndwaiga tuminyoke gocha sensemo liende yo kwarigania tabatona babekire list ya matera mange ko babikiranda sensemo ya YouTube yako rukubuna Edina Kimao tabaiga. Anyway, tushajua kwamba mlikuwa mnataka shares and likes, but you have messed. Jodi kwa mkao tabana na wasichana. Acha kutumia wanaume picha za mwili yako. Zitainamia miungu mingine ila wewe Bwana. Zitainamia miungu mingine ila wewe Yawe. Kaba tegere one speed na barigere ba Global Radio na bakwani dimbi ya mole. Asa mareta ngoro kunaskeru. Mwende gari ya YouTube ngo basaba mu subscribe na ndo weke comment ya ororo. Konyora ogotero ko kwa Mungu wa miungu buna eskiza tuni yago. Genda sense moye message olike elieta skiza utigiribaga umata 761-9942 eliotume kuchia se namba 811. Genda ase ense moye message olike elieta skiza utigiribaga umata 761-9942 eliotume kuchia se namba 811. Hii dunia kweli, hii dunia ina mambo. Kino virore toka ambinde. Ngota kwa nanda mona Jeremiah Orina Ontiri. Ngokwana nanda mona Jeremiah Orina Ontiri. Besa I'll talk to Jeremiah Orina Ontiri. Kinda monyore, my side, my thing ever right. I'll talk to him. Shavande one thing, Malatembe, Mura, we virangeli, you know. No engineer, Gungana Kamote. Otherwise, asante sana. Asante sana. Mwahita kio moja mwanyora. Hakuru kuna omboto muliwate abuna, Maitinga kakia nseme yeti mes I don't know. Tenga nsome senseme ya mwino senseme ya YouTube akurukuna judi kwa mpaka wote baiga wasichana kaini jiheshimu and jiheshimu. Hayo tu ndio ananiambia. Atani mukoranza ki kana ngosoma mes ga ngoraza kana mbusa iko. Asante sana. Maitengo nyorole actually nyorole okoitana ko kungororo abantu ngwetana bare abantu ngwetana tunainda abantu ngwetana bare mugo to kuigwana lyo kanu mugo to kwanchana lyo kanu ngoikire mwaitana ngoikire bintu byabe bibe mwa chinkwana chianga kuigwekana ebe nase company okora ebe nase gasyolikire ebe nase nyumba gali mwao ebe nase lakini ngoitana ngori permanent. Nabo mugocha mwikaranse mukwane mugosorie musange na ina muigwane no mugocha mukwane muigwane nka yumuntu akorushinguru choko genda sensemo ya YouTube choko genda sensemo ya Facebook kubika umundororo kwani kumondororo nka yumuntu akorushungu nande faida nerororo faida ne ine muchandra bwana olinga ngwetenge faida ro ne comment ne likes comment ne likes
chi likes ne comment no go sari dalia what ngigere kiamana madrang tengo waitam bororo na ngendo na nganike kos asante sana 0753241889 enoti sano ibire sano stubrenye mo sano sto kianda amna sensemo Tuanda sensemo ya YouTube. Tuanda sensemo ya YouTube. Ntevingunga, how is it of any help? Na kiri, na kinjira ki, ekoreta buyabunde bwensi. Kwa sababu buyabunde bwensi mbraroro. 0753241889 0753241889 Sema nami. Karunge birengeri byao. Inamba ya nesi mnanyete bire. Zero 0753241889 ene namba ya nesi mi. Waita bonde bwensi pimburaro. Is there any benefit? Uyabonde bwensi pimburaro rende tumenyenga yaya ubujagete mburaro. Bujagete mburasegete. Amayagete narasegete. Kwa ngamo na inche, sanga ngamo na inche. Asinsema ya Facebook ando like page yetu Abagusi Global Radio. Nabo ntikira comment yaro. Tunyako batoko sanga senchira yeye mase yemo, Tunyako batoko sanga senchira yeye mase yemo. Ubujabonde bwensi mburaro. Commenting koliga iganya kwa kingo soma. I'm trying to retrieve your comments sensemo ya Facebook. Yes, asenchire ngabone yo mwancho muri nabo yo mwancho motikarali sanga ngamo na inche. Sanga ngamo na inche. Uyabonde bwensi mbra rekero kwani ko munta sensemo ya Facebook. Uyabonde bwensi mbra rekero kwani ko munta sensemo ya Facebook. Wasa sensemo ya YouTube, asensemo ya Twitter, asensemo ya Instagram. Uyabonde bwensi pimboraro ngakirangesi migo chamaiga 0753241889 0753241889 ngakirangesi mi kwana ngamo na inche sanga ngamo na inche tinyako batoko genda busio asenchira yabene kimana ranga asensemo ya YouTube barabya ba tole amo na barabuo Abange baontenga kiro kwani komonto faida ni message, faida ni likes, comments, binika kama batabaiga uyambo yopi ni kuharibiana tujina. Tumetira simongira babo shira ke muntu meri nyakere tumesimo bangira gocha monte binga kwani komondo. Actually kwani komondo, you know, you can tell me if you have been experienced, kwani experience kwani komondo, you can as well tell me nchina hanige to mondo tira nyorta bwaita bonde bwensi anya kwani ge to mondo ntabingo ebani somo kagoto yanga ukwani komondo tomaiti no nyensobo otomaiti kende gionsi goro yaye ukwani ka to mondo somo tandao kwanya kwanikwa aye kwana kwanika njena ya kwanikwa yaya ayonye kwanya kwanikwa kwana mona nje oibona ikanyire buya kwanya kwanikwa mutandao onya kwanya kwanikwa kwana ngamo na nje 0753241889 na ndo nikikuwa anigetwe aye kwanya kwanikwa wose kwanya kwanikwa mondo why ngikire to kokoranga tikangani komondo matera bo obororo yani ngikire to kokoranga tikwani komondo sangamo na nje 0753241889 0753241889 ayakwanya kwanikwa mondo
ni kwanya kwanikwa kwana monainche urabe kisambe kiyote nga ngijaga ndo kwa ukaanikwa tumyokanga chiduka kwenda nasembe dunia iko vile vile milima mabonde na mito iko pale pale dunia iko vile vile milima mabonde na mito iko pale pale ila sisi wanadamu hatuko vile vile. This is Millie Kekeri imeya Abagusi Global Radio goseria obotaka na omara wabagetutu Widelis Mochoge. Kwanya kuanikwa 0753241889 0753218889. Seria obotaka kwanya kuanika, I'm waiting for you. Ntogo isaransa kuligereria gukunererwa ase ogoseria obotaka. Bono kirali tukorie iki imeya Abagusi Global Radio nigo tugosanga amono mwana wabagetutu Videlis Omingo Mochoge guchakira chinsa inye chia mambia gwikira chinsa isano na isatu chia mubaso asomoroberio oseria obotaka aiga no abasaye bakoegwa emeremo ogwakanwa wechisira amona engana emwamu Astubate round ya ntangane ya kabiri ya katuraboige round ya kane atwanya kwa togosanga twakana madeni twana na chiga sucha sabasaye na boigo twakana libero bato elanchengia imeya Abagusi Global Radio ekeumbu kyomogusi oteba ninge ke maene hadiga ngo tosemanye baito abasemino obuya tumadinga de ndere onse nero ro ikora ko be kanse yara ko semnya yara ko teke maene maite njo yango teke maene baito what you does know nje because nje ngo da bindu angenda nyumba mwana mbero my friend lakini ndo kalike maene nginga ko ikango teke maene ndori ko chaya ndori ko chora niyo to gwanja Gladys siko mbuya kiboraro ro ekero omuntu akwanikwa mbuya kiboraro judi kwambuka watebire buyambo iyo kero kende kwanya kwanikwa omuntu kero kende kwanya kwanikwa nkieke kiagerera ko kanikwa 0716059823 mbrawate anga line teri gosoa nyora nga sinsemo ya WhatsApp tukwa na sinjire maseyemo ila nyeto simu nigo iga 0753241889 ndo chenga wana bintu babere buje producer ndo siri bintu babere buje iga sanga ngamo na nje atanga mimi napitia tu comments mimi sijawahi anika mtu na siwezi juu hiyo ni ujinga tu na sijawahi anikwa wewe umeanika 16059823 asensema ya WhatsApp 16059823 asensema ya WhatsApp 0716059823 na ukungakira WhatsApp tunyaka watu kusanga senjere ya masa yamo elaini ya itoni gego iraiga 0753241889 SMS ya Facebook ya mincholi kidogo iko kaini linko basaba kwabera kwa SMS ya Facebook ya mbodere kidogo na bako genda sensemo ya YouTube unyaka bako kubeka enini ya aroro SMS ya Facebook ya mbora kidogo ngomnyoka sensemo ya YouTube no tena chiraga tumena kia network ya Facebook yaba ndo changa SMS ya aroro ya mincho kili kidogo mimi sijai anika mtu na sijawahi anika mtu unless I am mad. People should respect one another. Kindly SMS cha Facebook cha mbodere gitogo ndo jenga producers working on them nigo mwari gwanje mugenda sensema ya YouTube mundigire comment ya inaroro kanonda nyaka bangonyora YouTube ngonyora so bwango edinki nawe bekira sensema ya Facebook live gabo mwari gwanje munyoke gale sensema ya Facebook muntigire SMS ya inarro natunya akabato kuigwana sinjira yabene kingima harona marubara atebaiga it makes ebintu bibe mono umwana uminto from Kasarani. Asante sana. Have you ever anikwad umeayanika sema nami timadinga oyongoyo Abagusi Global Radio. Hello
Hello. Koranga network ya tiringia 0753241889 karunge birengeli sanganga mo 9. Mwanamke ni mtu anaweza akufanya ukosane na watu kama hauna akili ama kama mwanaume. Otherwise, I'm sorry to say this, but people should not expose other people. No benefit at all. Kwanya kuanikwa. Kwanya kuanikwa umuntu. Nanga ntoko chama igasinjira yo bwango kwana mo nainche. Nainde nkieki gosika ko rumuntu aniko umuntu. Nainde waitamburaro. Aina maswali nkobode by the way. Ndenginga maswali ya yonzi ipi ichibuto okuburwa. Ichibuto okuburwa. Kwanya kuanikwa umuntu. Kwanya kuanikwa umuntu. Onya nkwanya kuanika muntu. Aya kwanya kuanikwa. Nainde asokorra kwao. Nkieki gose yekoirira mpaka umuntu anikwa. Elinki nabe klasi zama ya Facebook, nyoka sansama ya YouTube ngutu kwanirane. Mwane kibiriti yako tebaiga, ubuya bu kwane ko monto, nalyo elinde abande bakoba aware. Ubuya bu kwane ko monto, nalyo abande bakoba aware. Tuseme sasa mtu amekukon pesa, lazima umwanike kila mtu ajue ndio next time askoni mwingine. Hello. Yes. Hello. Yes. Hello, group. Yes. Hey. Chawani ngari ko tewa na chi. Hey. Bora ororo na wokogera obe koyo mino mwane ka wo Facebook wo se YouTube wo sandos. Lakini rende nchekera onkorengera libuno monto. Abantu nyamwatwa rechi tofauti babire. Oika moisara sense mo kwanirane mororeri go siria renge nyumutara cha kwane ko muntu. No isa gutwara evidence isa ine yo kwane kiro muntu. Aya muno muntu olio manyire kyo kora so goiko bwense karabera na litangani go semore tonde ave ego between ya ino. Aigu kiro muntu maoni aye. Ababuatani. Erinde ekeromo yani timoja kuyane kirage ko gera bono mwesi babira aye kwane koyo. Norio ya aye oyo kwane kiroyo nori kwaneka. Mwesi amali itaino ngo genda ari gusarika. Ege ko gera oyo kwaneka. Dawe ko nyarikana ebintu mbiroro mwatafu yani mwa yagende tofauti asimule mware koleto montari gereriringa neriga oyo utarenga se group eyo simware kumanira abare gocha kubakonya nyuma mutaranekera nawe esimwa wekana. Asante sana. Ono nchi nale goteba ng'ane ne nkore kuimuka iguru lakini ekera nkoro ye imukire ntuwenete kuburi Nyasaye. Ara kanya chinkoro cheito. Tulengera rimuna abantu ne ringa ne ringo chigokora ndireto murembe gose nigo rigo chikoreto gosaria sense yonsi ngima. Egekogera nigo gutangaza omuntu ibone ense ngima no na agenda kuriginyo ne gasi obisi yande takonyora. Ono njenare goteba ng'anya sa konya uba kwanekirana chinkoro chikanyeke yesa etegati elindo gwanja kwanya sa gokoreke ayo wakese mikoruma mi ngwaga kurusa otarebia. Asante sana. Asante sana. Awakese mikoro Saudi Arabia. Awakese mikoro Saudi Arabia. Kuanika mtu haisaidii. Mkikosana na mtu mwambie, akikataa kukuelewa muachie tu Mungu. Hakuna kuna Ruth Isabella.
Tena kuanika mtu haina heshima yoyote. Kindly share to kera bantu ba kuanika bantu morona to kuanika bantu. Can you kindly share to ba ikere to ba tebati kuanikana. To ba tebati mangana yo kuanika bantu. Because you can anika me one day, 2 day. Lakini nturi wate kuru asende I guess kuseni nkonyole usana kenyole. Na batenga asansema ya Facebook kindly anigo chimesime chende tero mutando. David Mwenga na kuona asansema ya Facebook chimesime nigo chende tero muchanda. Igobono mwale wancha mugenda asansema ya YouTube. Muntigire chimesime china ro kindly nabonya kwangu tigiri chance pinyola asansema ya YouTube link nawe bekiraga abo. Abona tonya kwa toko sanga asenjira beneke maliswa nabo aneli ororo. Kwanya kuhanikwa umuntu. If yes, what was it? Ningikiaga to kahanika. Ikomicha butugere echinsa isano bere chabano baso echine cha Afrika ya mocha ndenda mnyoka chiduka kidogo makore na ase embeo letunya koba to kusanga ase enchira ya benekima. Iganko nigafamu babotubwata mabere amange utagete kugura ng'ombe nero nabo konyora lakini mono na mabere na mangale per day na utokonyora 100 liters na igo munye kubwata matanga kubwata shere tukanya kuchandeka tukanya kora mabere ye packet ake simikonika farm mchuo ya mabere atuwa ngo nabo konyora 40 liters nabwata matanga 40 liters nabwata kirageli 50 liters nabo konyora ande kutaka kuondigia naboko nyora se nambeye 0722282631 Janet. Kusonye ko korbosongo usukunye korunse mende yonsi kubwate smartphone just Google Koniga Farm ya 40 baka Geita. Yesa samaboka o nindendwe boronge mogoko muya nanyora aso wanchani wao mwanjwa umuligereri naendo motegereri we radio yaito yaba kusigrupo asamalieta ngoro kwa Dickson Obure endera kuligereri yaito yaba kusigrupo radio na boigo o subscribe materane ase channel yokurunga Dickson Obure Music seseniwa radio ambia mono. Okay, motegerete abagusi Global Radio abantu baminto murwara corona nebo kara America inju boka sanitizer ekorusie binyinyi byonsi pinta kobise korwabu ntobwato murubo gosambo bokima nesuguma tori bokimekeni karibu. Emotegerete abagusi Global Radio all the way from Nyacheki. Thank you. Unasikiliza Abagusi Global Radio. Kalisa Siocha nimekuona, asante sana. Anasema kwamba you are following, anasema amen. Kalisa Siocha kwanya kuaneka tali bando umuntu twakosande na Kalisa Siocha achire Facebook na likire message ntambe Kalisa Siocha sovoni iga dia ye namba neye iga korte iga ni gare iga akabaiga Siocha unapata, for example, let me give an example. Jina Kalisa Siocha, we are in a relationship. Kalisa Siocha, for example na hata eba, we are kwa relationship. Tumekosana kwa sababu mzozo utokana, watu kukosana, tuwaetanire. Na agenda Facebook na like message nene. Hata Kalisa Siocha ni gare iga. Ubuhaita mbraroro. 160598230716059823 namba ya nesimi kwa nangamo nainche sangangamo nainche sangangamo nainche ara iko kombolinga na kie
Asante sana. Ondigereti my friend. I'm waiting to hear from you. Actually from Monday watu wameanikana Facebook, watu wameanikana tukianzia yule actor Hamona Jemtai. Walianikana. Hawakupata faida yoyote. Tuje kwa mtu fulani ambaye mnamjua. Walianikana. Hajapata faida yoyote. Tuzeremke kidogo tuje kwa mtu fulani ambaye ni msichana fulani anajijua vizuri. Team Diaspora mnamjua vizuri. Wameanikana. Hakuna faida yoyote. Kuna watu fulani wawili mnawajua wameanikana. Hamna faida yoyote bado. Sijui kama how is it of any benefit. Karisa sio chako tebaiga. Hakuna faida hata kidogo. Bali unajiharibia jina after all hayo maneno yataongelewa na watu kwa muda mfupi sana. Kisha baadaye watasahau. Huo ni utoto gaki mlikosana na mtu achia Mungu amlipe. Kerokende nga aye umehayanikwa. Kerokende aye umehayanika sema nami. Kwa namona inche gikiagarto kahaniko monto gikiagarto kahanikwa. Jidekado chiko myokaga jidekani komi na isano emo chabutukire igoro chinse isano ebere chabano mubaso chinse chine cha Afrika ya mocha. Enko myoka chiduka ngina nembeo nsome chi message chibe ibere isa tuchoka iga ndo chenge biro bya nema iga bigo chikonga mbai ngo chikoya gumaiga ndo chenga bono igo mbwate simibere simia mo ibere iga ngunga kama kuna faida ndio nami nijue kuna faida. Lakini nasikia faida ni likes na comments. Lakini kagenzeje Mungu yupo. Say Polly again and to let you know that we're still continuing to pray for you and God will lift you up. We're going to sing 2 songs. Jesus came when my heart is pained too deeply for my Musatoro chabu jina chinse ndima dinga ojona kyako teba. JRFM hello. Ayo mwana kwa letuto. Nje. Nakia we studio. Lunch ya ikirabo. Ebinde ranch ya ambone ligere ya hetani obetinda gena na abuga. Wa. Bona tiranko pakeria bintona rosiria. Bigo ikira bona tirakwenda kwa. Oyo nkalista sio. Umoja tana ando chabu nga faida nero rekero kwane kero yo mino rekera magosa tokeire. Asoko ya sokora rakwane faida ndete yoko nyari kyagera ekero kwane kero monto egento konyora yani egento ekene nenkiringa okay naboko nyora mashabiki bago chengera ringa nero lakini yani faida ndete ye kyagera faida ama mochara turia tari beso konyora in fact nayo weitereri eta kusia kana mochoro mangani unintelligent person okori yomuntu privately ekero mwezi mairanire neba nero kose tukuna kwa gosa ay moriki ekero kwa moriki kyagera nero kosera deri kora kana ngakyoro moriki ngani no yuare na kitu no what I no monganye kyagera umuntu ekera kogosire atagete o ayo buganya cyo gusaba marira but ireste kwerigana mapena kiyaya kwa ngosaraiga lakini teribya naende kero kwa kero mo in fact kero kwa kero monto nario korarkana how stupid you are and private talk to that person mutar no nyama kosa tokera tigatwagerane naendo mabugendere kero kwa in fact ya wiki yega mangana re social media mange I don't know yani amange hadi nashindwa ni nani anaongea ukweli ni nani anasema
uongo. So hakuna haja ya kuanika mwenzako. Hakuna haja kabisa, hakuna haja, aina la maonyano. Genda private, talk to person, mwaberane in a simple way. Asante sana. Nashukuru. Akorokuna karisa siocha. Adhanga amna faida at all. There is no any benefit at all ya watu kuanikana kwa mtandao, katika mtandao wa kijamii. Tuwakosa ndenaye na chile gari na akobekire teneni. Hakuna faida, hamna faida jameni. 0753241889 0716059823 sanganga moranche karunge birengeli byao. Kuna faida yoyote wakati mtu anaanika mwingine Facebook ama kokote kule katika mitandao ya kijamii? Sema nami. Say Polly again, and to let you know that we are still continuing to pray for you, and God will lift you up. We are going to sing 2 songs. Jesus came when my heart is pained too deeply for my... Bono nabo iratuke umuyiganoro kwa wenerete guikirana kurinde tuikiraniti neba ne nyangi amatanga wose muyiga onde bwensi Abagusi Global Radio nigo tukubikira umuyiga oyu ase mutandao oyo sunche asenchira yeyemo aseyemo kuragani ogwakwa wichibicha kubwatwa video useko live stream umuyiga ogo ime ya Kenya twakire ase namba enoti sano na ibere eyemo isato isano na ibere inye isano inye isano na ibere. But we didn't make it because of the limitations. Ime ya Abagusi Global Radio ekeumbu kyomogusi ndochenga ebiro byane byangerere maiga chinsa cyane ndochenga cyangerere maiga ndochenga nigombwe ntokurwaiga ntigero mwana masi orira masi erimenya kwa mogo sanga amonere asumuru kuna request sawa members day. Asante sana akuru kuna Gladys nyabi siko atanga kuna mtu anakuanika juu mumekosana ndo uwaibike na kuna mwenye anakuanika ukiwa hujamlipa deni. Hiyo haisaidii, ongea mwelewana. Asante sana akuru kuna Alice na atanga very bad. Even to God there is no benefit you get from the show, and remember you have lost your job chances. Hata ukiwa wewe ni msomi juu watu watakuogopa wakipata kakosa kidogo utawaanika. Timaye tinga ndochenga bone biro bya naige byangerera kaki actually unaweza nianika unaweza nianika na pia uko na uhuru wa kunianika, but ukinianika 2 days 3 days hiyo imeisha, but wewe utakuwa na hilo donda kwamba ulifanya hili na hili na hili, which is not good. Kindly muntu gakogoseire ni nchu ikaransa mukwane ni nchu ikaransa musange ikaransa ngo ikaransa odarongoro by the way kote yanga Birians tutige bitina aina nabu ati tukulia rero tugenderanga mona Sabbath preparation imea seria obotaka around yeneyo mwelio Sabbath preparation yoka matera asenchirenga mune yo mwanchu muligerere na boygo mwanchu mo tegereri w'Abagusi Global Radio nyoranga sensema ya okwendo like na subscribe wetera ase